Shubor nakaslem jong unongsan hima. Deputy CEM Jong Khasi Hills Autonomous District Council uba penchingan NSIM ulaong. Bahaka amendment ya ke Lineage Act layo ruban tep ya kejing terekam jong kidor bar snong kidor bar dong kejing terekam jong ke seng kentei bat seng samla balayo ruban kintup lang ya kejing terekam jong ke dor bar kur bat urang ba kur bat kum ke council kalayale ban pendep ya kikam kibakat kum balapun kup bor. Ula ongru beminta la daki kena samla ki tere ya kanu kanu ka kam ka babaha yaki la itho da ka ai namar haki pod ki bala lej amshim la don gajing itho ya kanu kanu ka seng ni ka kin hon ka tere ki kam ki babaha bala kin turu ki dor bar snong bat ki register snong bakin long ki badon kam bha namar an amla ban ai sernot yano klem da penrung kerteng shwa hapo ki kot snong bat ka de ka kam jong rang ba snong ban wanra ha ka dor bar ba shisen shisnem halor ki ai kibala deble. Haba keren pada halor gajing etrailang ke Kongres bat ke NPP hapo ke KHADC na kaliang ba penchingan NSA muloong bakadon gajing banjur na kibor ki bahalor halor gajing pamhonnya gajing etrailang uba as muloong ru ba teng kum kibre amla bat sngo ya gajing mut jong ubreu bat kum ka seng Kongres ka sngo kumba kala lebha Henry Bon ki kwa ban wengno ya kata gajing day bat kibabun kim semua tenat ru ya kom terekam jong ke NPP bat uba penchingan yuloong bat kani ke jingdawa ban weng kam day namarba lajen ke election MDC Henry ya kani day balapha nadu ki Henry benai menshwa ya ka jing terekam jong ka dorbar snong dorbar dong jing terekam jong ka sengen thai jong ka seng samma ha ka amendment ya ka lineage act ru ngira yo ban tap ya ka dorbar kur urang ba kur muta kerja dengan i kumbang ila persyang pan pendep yagi i kam ki ba assign ba I board daga busy ban ngi haban ong ba gini ki common minimum program jong ilang baro angkat barka presidency mbedang kata mentala itu dak anya gini benta gabamut kalong ba ladaki khul samla itrei kanu ka kam ka babaha la itu daga anya baru kata te sa nyo baik kaseng ke bam itu daga ai sengan tri dorbar snong ru ngila ong ba ka record snong ne ka village register kalong mandatory nomna pan ai kanu ka certificate yano ru claim entar shwa haka record snong bagadi ka kamram jong urang ba snong ban please haka dorbar sisim ya baro ki ba kala la te daka la ban ai menta tang ba pihaban report aka ya kamu pihaban fees ya ka dorbar sino denga ibang ya pendet ini ki bahana ka benta ka interest itu haka jinge di bak amendment juga sik sidel ngila persyang pan le bha ki ong ban ai bor yang ga district council bila di pe bha i kumba ai bor gubernur ban ai bor ya ka sokar jela nominate hana nominate gobernur ngiyong em gobernur nominate hadin bangila rekomend mangi kapisa da babha state union finance commission tu kasyong ka state finance commission tingin nambal hante ya kabukut te platip bi kanong inyo ngiyong ba kumbari komen ka diskusul ya kata gapan recommend sih kamu ngi protect yele dete haji ngede begini ki on representative tribe yung balik na address kita yung may armut yung kan tayo wishin tang bagay kita ro ban nominate nong free gubernur ni hab recommend mangi hamangin ko mangi thai plus thui ya nong in recommend te kini ki pi kadong ni ko ba khamma shu ka ba ong anam ba village council ba ka municipal council kintrei ka manong por hakapor bo gubernur approve tingiting me kata ro itingin ko ay village council ikwa snok dorbar snok ikwa dorbar right dorbar hima tidak ada bui kata ka khamai yang bin bui kata ki bui ha hajing ya ni ong bli kita harus kindrei kam tanglada ni aya konsen mangina di sungsul baru approve gobernur kamu nyelak hang ga wi jing khang na khmat nang ba unnom nong free bagil le ganu bakta ya interest jongi hang ni ngilap bangi ka kongres hangni ke dilang baka MVP nga persyang bande ya ta badai tenre ko baong kadon ka pressure hadu minta
nagi frontal organization naga youth congress naga mahila congress wan naga yang lesi kala bandret ko ICC ru kan ya ba indalong happy ong mendaba kung MDC ngam ya kata pi tentang ilongi ki nong yalam ngim suthu ka ika main jong bopun bala jadi pa juni la persang ban perform ba mau pi tenre ka jin kwa juki kalong ba banweng di habang ya snap ha ki bopun ki berarti bukas lese ngatai pi ba ki social media ki ru ba kim da kham sutunat ya kan polisi jong ka NBT. Jadi saya katakan dia kedau. Dari haji lap jungi hang ni pedanya lek bun ke iki bapa. ni ode ko daw jang ke election MDC na ti ta ko Tapi orang kata kam dia bagi jadi yang disum sini makini la nadu mensua. Ngasain du benai mensua. La persang iban ong yengi. Dia kasulong ba nakalang jungi pada irang bun kini ki kam ki bangai debat pendap. Ngidang susanut hiban margi bun ki ya ki kam justice sendiri ngidang dep ya ka mo ya ka khairim to ngidang isu dep buat dia ni sudon kamba bana pendep gini kayak hindai dan ini kan pressure kami tan mentana du mensua dia kata ngampat laban komen kadang ngau ipi na dumnya bagadai ka bakhoit bah ka jinge kadang napo gi nong free party congress kadai kadai ka lang hang ni ringi amta ni hap hai bang hai website ngi ban page ba kam dei ban don kanu ka ban kta tian dei tang bala kumba ong nok mo kanu ka bala tweet ya ha ka bakut kan sami de kada kami kanu ka ha ban syai de kada ka syai ngatrai katukan ni skingin syai kamot kan IC em kata ngim parla ban comment di nomor ba ngomong ong fi ba hadu mentangi don in good time bar ni ala ban lek bun ki Henry ngalong epi ba only few days. Kata ke nga sai kum kita ke ba penong hi parti bukas jungi ruban ban ya lang sata. Henry ajing hadi ba kai komen jong to mukul dengan namdon ni kata ka jisu ko jong u. Henry habakut hi nagalyang jungi katu kat ni ki nong yalam jong kongres nganong all nganong barok kai idon tang wi ka thong. Badang idon hangnu ro. Indon yu sinyang benhe na ka benta ka inang pagi briu jongi. Dia Henry ko mau pira ru menya biang bagi tentang haban snap baru atli skor marba nginum laban go against su ikani sngo jong babun balang ngale singa nomong bo ba sai la ru o ingla sai la ini kata for mini mon Henry ibun kini ki pada ki bangi don kampan ya Henry ya kata marong ifi very few days ngatrai insa hagi sngo jong ate ka sngo jong pai ba babun balang da himat hamtam di kongres kongres hata ka diga ka sngo galong kani kini kabakloi thandru tentang kamlong kabak sen thandru ka kamlong ka depend ka situation nginong menang batai kata dan mereka sulong ba ni ngin hapan snap ha gini kini sini adu ka yu hamtam mangiri bagi diga national party ka kesong ka direction naka parti na jrom dia le sengin apa gini kan dia sini kai sno ndai barong ba nakaling jungi bang da sutunat kamut kata tendai ka sulong ba hapan snap boro gilian